To je vjerojatno tiskana, to je jednostavno na malom prostoru. Popane. Mario Sirić. Mario Sirić, ajde se kako. Konačno 1-1. Mario Sirić, uzime sebe na mači. Kopi vjerovane smo se toliko. Sve sljedeći izgled na sebe. Sirić je najviši jedan. Opet se pustiti za Arijevo nam povraća na Tudora. Parić odlična lopka do Hinača i pogledajte. Evo, Zohića, Hinača i Hrvatska konačno vodi. Hrvatska konačno vodi. Ovdje teško na Takariju u obrani Hinač, a protivješki Šuker. Hinač i pogledajte. Dobro je to, sve odigrao Hinač i sada je jasno sve gotovo. Hinač je dobro držao loptu, gradio, dok se nije podavio u poziciju sa kojoj može uputiti dobar udarac, vidjeti da ide ipak na skok, Soldo i Tudor. Popan. I pogledajte to. Lijepio čip nema zaleđa. 4-1 Savorski servis. Nije bilo zaleđa pravovremeni ulazak Šukera iza obrane Malce i sada to već godine renomea, hrvatske domcima renomea, već je plasirana reprezentacija svjetskom prvenstvu. Suker, and he wasn't able to find the touch, and all of a sudden it was in the net on the opposite end. Yeah, Asanovic. There's Suker, and there's the equaliser. Well, Davor Suker that time pulled away from his marker and just stood there and waited for the cross to be delivered. And Davor Suker, another international goal. Oh, that's number 37 as it switched across here. Look at him. Nobody near him. I mean, there's not one. Again, using the elbow, and the referee again talking to him. As Gianni plays this one in. Boban! Oh, yes! What was you saying, Tommy? He needed to score more goals? Well, he's getting on the score sheet tonight. We don't often find him that deep. When the ball has been played in, he's generally the man who's playing it in, and Yarni plays it across to him, and look where Boban is. The ball comes off the defender, he reacts to it. So Boban, oh, brilliant! Absolutely brilliant from Boban. The goalkeeper did not move. He just stood and watched it hit the underside of the crossbar and go in. The home fans love it. I said in the first half that Boban doesn't score enough of goals. He certainly makes his presence felt tonight with goals. Look at this one from the free kick. Right underneath the crossbar. Šuker 1-0. O, kako su sada ostali zbunjeno gledati obrambeni igrači makedonske reprezentacije. Izgledalo je to nekako sporo, umrtvljeno, nema zaleđa, jasno, tu su se dva igrača pratila Šukera i Šuker ponovo na pravom mjestu. 49. nastup u hrvatskoj reprezentaciji, 41. pogled. Ovaj da puta, on je donio prvu pravu veliku prigodu, mora sada i pogoda konačno. Mario Stanić, tako je 1-0, 34. minuta. 34. minuta, 1-0, Mario Stanić. Prekrasan lijepi pogodak, baš onako kako smo navikli vidjeti Stanića u talijanskom prvenstvu. To je njegov peti pogodak za našu reprezentaciju. Posljedan je skuta za Rapajca. Evo ga, čuje se tribina, Soldo i evo ga, Zvonimir Soldo. Dobra procjena tribina, osjećaju
tribine vidite kako da Malta polako pada i da taj pritisak mora negdje uroći plodom, da se stvari moraju postaviti na svoje mjesto. 2:0 Soldo, Stanić i Soldo, 2 prava udarca ispred. Sve dalje, vrlo daleko od Evropskog prvenstva 2000. I Šuker! Gol! Gol Šuker! To je 94. minuta! Kakav gol! Pa to mu je nezlatan, dijamantan Šukerovski gol! To je Davor Šuker! Kleo se da će zabiti, spasio hrvatsku reprezentaciju, spasio Miroslava Blaževića od vjerojatno potonuća. 1:0 i Hrvatska se vraća. Irska je na koljenima. Pogledajte ovdje pognute glave Irasa. Niko se nije nadao. Šuker trči, tu ga Kenige pokušava rušiti rukom, vuče ga, ali ne može ga zaustaviti. 42. gol, ali vrijedi ko svih 40 zajedno. Da, fino primanje, fantastično primanje Šukera, da vidimo sada Šukera, Bokšić mu se to radu, Bokšić, to je šansa, Bokšić i gol! Alan Bokšić! 1:0 vodi Hrvatska u 20. minuti, Šuker, Bokšić je zabio, bravo Boka! 1:0! Koliko je to dobro, koliko se lakše više, 1:0 Bokšić. Sada gledajmo, uživajmo, još jednom. Bokšić se vratio u reprezentaciju nakon dugog odsustva. Baš ga briga koliko nije igrao, nije važno koliko ko igra, koliko ko ne igra u ovakvoj utakmici. Kakvo veselje, kakvo slavlje ovdje u Maksimiru. I pogledajmo još jednom kako je Šuker. Kao da igraju skupa stalno, Bokšić sa... Šuker je tu kod dvojice, samo sada Bokšić na lijevoj strani. Bokšić i pogodak! Konačno se izvukao Stanica, ono kombinacija. To nam je trebalo više od svega dati gol odmah na početku. Stanić 2:2, 47 minuta. Kako je dobro došao, kako je dobro se to odmah izdalo. 2:2, bravo. Mario, zlatni Mario, super Mario, kako ga je dao, ne daje puno, ali daje vrijedne. Evo ga, ali Bokšić mu je nabacio savršeno